Okay, mbahaye ikaze kuri Twidagadure Show. Kanda subscribe ubundi dukomeze twubake umuryango mugari. Kandi wibuke no gukora share usangize n'abandi bazajya babona amakuru meza agezweho kandi amakuru y'ibivugwa muri iyi si. Kandi uduhe n'igitekerezo kandi ukore comment, uduhe igitekerezo, uduhe inyunganizi. Ibyo nabyo tuba tubikeneye kuri iyi channel. Imijyi ibiri yo muri Afurika y'Epfo yaje mu mijyi 10 ya mbere iteye ubwoba ku isi. Wakwibaza muri Afurika y'Epfo ko twumva ko ari igihugu cyiza, ndetse gishobora no kuba bavuga ko kitari gikwiye kuba kibarizwa muri Afurika. Wakwibaza gute ukuntu ko imijyi yaho ibiri iteye ubwoba? Reka dukomeze, wasanga turasangamo n'iyi mijyi dusanzwe tuzi ibihugu bitwegereye. Raporo nshyashya yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu mijyi igiye ikomeye ku isi kiri mu biteye inkeke muri uyu mwaka 2025. Iyi raporo rero yiswe Top 40 Most Dangerous Cities yagaragaje ibihugu bikomeje kugaragaramo urugomo rwinshi kuri iyi si, aho ibibazo by'ubugizi bwa nabi, ibyaha by'inkazi n'umutekano muke bikomeje kwibasira abatuye muri iyo mijyi. Ubushakashatsi bukubiyemo bwerekana ko ibibazo cyangwa iki kibazo cy'umutekano muke mu mijyi gikomeje kuba ikibazo gikomereye iyi si, cyane cyane mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo bikomeje kuza ku isonga mu kugira imijyi irimo urugomo rukabije. Mu mijyi 10 ya mbere irangwamo umutekano muke hagaragaramo 2 gusa yo ku mugabane wacu wa Afurika, ariwo Cape Town na Johannesburg cyangwa se Johannesburg, yose ikaba ari iyo muri Afurika y'Epfo. Ibi bigaragaza ko iki gihugu kigifite ibibazo bikomeye by'umutekano, cyane cyane mu bice bimwe bikunze kwibasirwa n'urugomo rukabije, ubwicanyi, ibyaha bikorwa n'abitwaje intwaro. Cape Town ni umujyi uzwi cyane ku bwiza bwawo n'ikirere cyiza gikunzwe n'aba mukerarugendo. Gusa nubwo ari umwe mu mijyi ifite ahantu nyaburanga heza ku isi, nanone ni umwe mu mijyi ufite umutekano muke. Cape Town iri ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde rw'imijyi iteye inkeke kuri iyi si, aho ibibazo by'amabandi n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubwicanyi bikomeje kwiyongera muri uyu mujyi wa Cape Town. Uduce nka Mitchells Plain na Manenberg tuzwiho kuba indiri y'amabandi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nubwo inzego z'umutekano muri Afurika y'Epfo zashyizeho ingamba zitandukanye mu guhangana n'iki kibazo, ubwicanyi n'ubujura bukabije bikomeje kwiyongera. Ibi byatumye Cape Town, nubwo ari umujyi w'ubukerarugendo ukomeye, ugira igice kinini kidatekanye na gatoya, aho abaturage bahatuye bahorana impungenge ku mutekano wabo kuri buri munsi. Buri munsi ni uguhorana umutekano muke, bahorana impungenge z'urugomo, ubwicanyi ndetse n'ubujura n'ibiyobyabwenge byinshi bikunze kuboneka muri uwo mujyi. Naho umujyi wa Johannesburg nayo ni umujyi ukomeye ku bukungu bwa Afurika y'Epfo uzwi nka City of Gold, kubera amateka yabo mu bucuruzi cyangwa se mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko nubwo ari umujyi ufite ubukungu bukomeye, nanone ni umwe mu mijyi ibarizwamo cyangwa se yibasirwa n'ibyaha bikomeye muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Afurika muri rusange. Uyu mujyi waje ku mwanya wa 10 mu mijyi ifite umutekano muke ku isi, aho abaturage baho bahura n'ibibazo bikomeye by'ubujura bukoreshejwe intwaro, gukubitwa no kugirirwa nabi, ubujura bw'imodoka n'ibindi byaha bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Johannesburg igizwe n'uduce tuzwi nk'utw'abakire bafite umutekano uhamye, ndetse n'utundi duce dutuwemo na ba mukerarugendo, dutuwemo na rubanda rugufi. Ibi bikaba bimwe mu byongera urugomo muri uyu mujyi. Ibibazo by'umutekano rero muke muri Johannesburg bikomeje kugira ingaruka ku bukungu bw'igihugu, aho bamwe mu bashoramari n'abanyamahanga batinya kuhakorera kubera impungenge z'umutekano. Isi ikomeje kugarizwa n'ibibazo by'umutekano mu mijyi minini.
Nubwo Afurika y'Epfo ariyo yonyine ifite imijyi ibiri kuri uru rutonde rw'ibihugu icumi ya mbere iteye ubwoba, ikibazo cy'umutekano muke mu mijyi ni ikibazo gihangayikishije isi yose, ntabwo ari muri Afurika y'Epfo gusa cyangwa se muri Afurika muri rusange. Muri Amerika y'Amajyepfo, imijyi nka San Salvador muri El Salvador, San Pedro Sula muri Honduras na Caracas muri Venezuela iza imbere mu kugira urugomo rurenze rw'amabandi, rurenze rwuzuyemo amabandi, ndetse ikaza imbere mu kurenza ibindi cyangwa se iyindi mijyi yose, cyane cyane bitewe n'ibibazo bikururwa n'amabandi, ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubukene bukabije, ndetse no kudashyira mu bikorwa amategeko ahamye. Muri Aziya, Damasco cyangwa se Damascus muri Syria nayo yaje ku rutonde, aho ingaruka z'intambara zimaze imyaka myinshi zituma habaho umutekano muke, urugomo, ndetse no kubura uburyo buhamye bwo gucunga umutekano. Hagaragajwe ko gukemura ibi bibazo bisaba ingamba nshya n'ubufatanye hagati y'inzego z'umutekano, naho leta ndetse n'abaturage ubwabo bagashyira hamwe byatanga igisubizo gikwiye. Hakenewe kandi gahunda ziteza imbere imibereho y'abaturage, cyangwa se kugabanya ubusumbane bw'ubukungu no kongera imbaraga mu gukumira ibyaha. Nk'uko nababwiye rero, reka mbabwire urutonde rw'iyo mijyi icumi ya mbere iteye ubwoba ku isi muri 2025. Iyo mijyi reka nyibabwire. Ku mwanya wa mbere turasanga San Salvador wo mu gihugu cya El Salvador. Ku mwanya wa kabiri San Pedro Sula yo muri Honduras, Caracas muri Venezuela, Tegucigalpa muri Honduras, ubwo ni umujyi wa kabiri wo muri Honduras, nyuma ya San Pedro Sula yabaye ya kabiri, n'uwa gatatu nawo no muri Honduras. Hagakurikiraho Damasco cyangwa se Damascus wo muri Syria mu gihugu cya Syria, Guatemala City yo mu gihugu cya Guatemala nabo wajemo ku mwanya wa karindwi, Port of Spain muri Trinidad and Tobago nawo waje ku mwanya wa munani, Cape Town wo muri South Africa nk'uko nakomeje mivuga hejuru, naho dore nguyu wajemo, Belo Horizonte wo muri Brazil nawo wajemo mu mijyi iteye ubwoba ku isi, imijyi 10. Johannesburg wongeye uragaruka ari uwo muri South Africa. Mu mijyi rero 10 iteye ubwoba, igihugu kimwe cyagizemo, ibihugu bibiri byagizemo imijyi ibiri, ubwo ni South Africa yagizemo Johannesburg na Cape Town. Hagakurikiraho iki gihugu cyitwa Honduras ariyo Tegucigalpa hamwe na San Pedro Sula, akaba ariyo mijyi rero, akaba ibyo bihugu bibiri byiganjemo imijyi ibiri ibamo amabandi iteye ubwoba. Ugomba kwitondera kugendamo rwose, witondere mwe mukora ubukerarugendo, mwitondere ibi bihugu, ndetse mubanze mwashishoza ku mutekano wabyo. Ndabashimiye mwe mwabashije gukanda subscribe kandi mwanadukurikiye. Amahoro y'Imana abane namwe, ciao.